yabona mayikhuma ngale ndaba lena yazi ngicabanga i-research engengayenza i-research nyana nje phela ke angisela umuntu ofundile i-research kodwa i-research yami nje ngiyenza ngoba isikhathi esiningi ngithanda ukuthi angazi umuntu osafilosophical yabona into efana lezo. So i-research yami engayenza ngangixoxela futhi ngaye ngathola ukuthi yabona emhlabeni kuyo yonke into ekhona yonke into ekhona kuyo yonke imindeni kusuka umuntu oyedwa yonke imindeni right yonke imindeni kusuka umuntu oyedwa athi umuntu oyedwa kuyagcina namhlanje ukuthi kuxakelwe la ekhaya ngami kuyagcina namhlanje abalandelayo ngeke bephinde bexakeke yingakho